January ni somni pali sang ni somni parukani he United States lampang chuan in an in do long ten in do thona te Middle East lama hianin an la ron tir to play thei lawani tlat maya he thil chuan in thil serious taka en tir chhodo ni na langani athan chu voi ni khat ron tirin ron hungve hrim chu ni se engemaw pala oma US ina Iran an ka na tur ang civil te pokha ni mai theya amaro chu tuna hianin nei ni tin hianin news in a tharan aron report rengani United States putram patelam pang hianin an la ron tir bel char mai ani hetiang takana sa US Middle East a hianin an la in bun om hi tun hai atak phe hi chuanin soitur awang khop mai ani chu wang chuanin engmani thil theng pal a om chuanin apuak ring viau don apuak na sa viau don akang na sa viau don ti kha chu achiang chhoto ani an bomber indo thona bom thak thei hey b steel bombers em chun ni lawanga amaro chu khatiang bom thak tur hrim asiam thona ang chi te chuanin indo thona pangai fighter jets te tin bungro phur thona tin refuelers kan ti ang chi te pokha Middle East a US pai mun sang Qatar Jordan le Bahrain te hen tu na hianin an om vek to ani adin chodon khop mai aircraft carrier USS Abraham Lincoln kami in do long lian lutuk jet fighter te po tum theina khang ang long phei kha chu tu na hianin Iran lampang an lapan mek zelani heng te phei hi chu antinge Iran lampang ina radar an lo detect thelo na turin khoya nge a om engte ka chakin nge aron kalti kha engma Iran lampang khanin an detect thelo na tur khan hemi USS Abraham Lincoln carrier strike group te hianin an transponder khan off date mayani om je chu tu na hianin Iran in khongen om pon shelo khoilam ngen pan pon shelo ti khanin ngoi reng khanin US lampang chonin heng indo long te po hi Iran lama aron latir mek zelani heng baka hianin second carrier strike group hi Mediterranean tuipui aron lu to ani tomahawk missile te heng te hianin an ron pai boka heng baka hianin ral thom tunlai berber tenen an ron tunlai berber te an ron pai boka ni apui don le mai tomahawk missile te hi chu awahan classic aming te reng po hi mo ti chuan heng baka hianin Patriot le that air defense system te hi tuna hianin aludit airbase Qatar le Middle East sa US mun poimo sanga heng te po hi hun vek ani to ani apui chodon le ani Iran lampang chu lawin ral ring ve na sa khop mai engamani pal atheng ani chuanin it will lead to an all out war at tia Iran lampang hian amje chu US ina khoi mun pakhat po kap se Iran chuanin an thei pato panain an dole tanga an beile don ti ani tuna hianin han hre thiam theidan me a chuanin Iran hi US hianin a hual bet ne hle to ni in ke chuanin ka ngai ani United Kingdom te po hai an lo in rol kan ti to khan nimin lama kan re khan an Royal Air Force Typhoon Squadron te po hi tuna hianin Qatar lama US tan pui turin an in hung ve boka hemi Royal Air Force Typhoon Squadron ina ati turbera chu Iran ina ballistic missile aron ka chuate drone aron tir chuate Middle East sa US le atho puite mun poimo tak kami Iran ina ballistic missile te drone mga aron be tur te khang low be let na tur khan United Kingdom hianin an Royal Air Force Squadron Typhoon Squadron te hituna hianin Qatar US military airbase a hianin ahung ve bokani Iran lampang po kan soitong khanin an thinrim khop mai tiang US ina ma la reng le ral thuam le indo thona indo long aron la tir berzel hi tu da hianin kan soitong khanin voi khat po minute kan i chuanin thei topin kan ron thei top kan so ve ka ron beilen ngal wa kang chiu ti ania ti chuanin tu na hianin Iran hianin China hi abemek nin mitam tak chonin an ngayan report bokani a chan chu China hianin HQ-9B long range air defense system ana yani US in low beta po ni se hetiang air defense system China na siam chomhang hianin Iran hi alo in veng ve theidona chumi leitur chonin Iran le China te hi an indoor mek anga hetiang an indoor mek anga report ani ti chuanin China atang chemical an laklu atang tele North Korea atang puina an don atangin tuna hianin Iran lampang chuanin an missile program te hi an thar thole mekani siam thatan tumle mekani mo China te North Korea te nena han chang ho khan ti chuanin tuna hianin Iran lampang hianin short le medium range ballistic missile US sipai mun poimo tak ka phathei turang kha an nei ve furhlom bokani chuwang chunia US lampang po hianin khami Patriot le that air defense system te po kha Middle East lama khanin an keng phei nge ani achan chu Iran hianin ral thuam an nei thave lutuk amaro chu hei Iran po hi an mani chau chodin an ti thei big lo China tangin puina an dila North Korea tang te pon puina an dilani ti chonin news chen khatinan report an phei chonin Iran hianin
nuclear ral thuam manga ron support tur kha ni North Korea te po kha a han bi anga report a omani amaro chu kha chu confirm theiala ni lova ke pang kala oi si lawa maro chu news chen kha thian in an ron report der to a kan hriat lo an lo thabik nge ti chuanin tunai hianin Iran lampang hian in ring khop mai missile te ti khanin an stock tha a ti chuanin missile kap chuak tu te launchers kan ti ang chi te po kha khang te po kha khang operate tu te po kha an in ring to hle ani Iranian Revolutionary Guard Corps kami Iran sipai te khang teng te po kha tunai hianin cell phone te po kha an mang to lo tu na mobile phone ke ni na du to ka hetiang kan mang theiang kha an ni chuanin an mang to mi lewani a chan chu US khanin an lo track ve thei tle tani tu na hianin hetianga boruak aso sang zel hi kami Iran na sarkar la ka lung oilo na le sarkar la ka helna ina hetianga aron thlen chho hi anita ani tu na chuanin Iran tual chung boina kha United States chuanin advantage a lo la chiang khop maya Iran tual chung boina abikin Iran sarkarina amala ka hel le lungoi lo na lan tir tu te han khap be nan te han vodai nana khang zong zong athil man entinan protesters han ka hlum te khai hluman tum te khang te kha Trump ate chuanin advantage an lo la ve zela khatiang khan in ti tur ani lo in ti ani chuanin enge chanle na US atang hian in munga lang ti in Iran sarkar te po kha avo ve nge nge ani kha mo khatia khanin United States chuanin advantage ron la khop maya chan chu Iran sarkar hian in Trump hian do dala Trump hian in ama do dal tu abigin Iran te hi Middle East hian thilan ti thei ve deuh hlek box si nen Trump hian in ngai thei lo khop maya tuna an ro rel lai sarkar hi pai thak atum hle ani ti hi achia kan eng poni sian in do ani chuanin ram pani in do tur chawn ni lawa Middle East ram sang sang in do na nulu an ni karinga China Russia North Korea te poyan ron tel lawang ti kha soilok thei ani talawani kha vo in bi ka ta na kan han update thei chuani an la in do chi alawa amaro chu an nai teu teu ther ther to khop mai ti kha kan han report thei chu ani